Siyak ni Manong June, Siyak met ni Amak, da kami ti 4-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa ba na di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaen sa miwing iti puso, sunatan ni Ilocano. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Adda kami manan karuba with yours truly, Manong June Seriales. Ken kanakan yu John Mark Pastor. Para iti 3 nga oras sa napnuan panipateg ti bugot ti asarita. Programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sektis isam, Purpurngiit, gargarakgak. ken istorya ti kababalin ni Ilocano. Baba enti sunatan ni Ayat ken Biag. Dito'y laeng 98.5 IFM Kawayan City. Iti idol tayo nga FM. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Okay, we're back with our second hour of our program. Adda kami manen, dito lang po balay ni kaanakan Clifford James Pastor. And once again, iti IFM po kahit manariman na po nga ornusan dahil iti technical na ta medyo nagka-problema po babayan iti kalabes nga bagyo adabasit ti danom nga natakwatan da. And we hope po nga next week makapag on air kami man di Giant. So pakibagaya lang na po. Actually nagadun nagte-text kanya mi ano apet awang maten iti programa mi awang mo signal ti AFM. So that's the main reason na po kiti tamet ket nga it take the risk apo nga i-onda nga medyo nabasa di units da. So nga orayan da po nga mamagaan and so nagayab da po iti technician sa Manila. So once again makadoda kami apo hanggang 3 p.m. Ito'y private room dito'y Bugalyon proper naman Isabela. Katagurata kita mo pa dito. Ayan, so please like and share our video. Ang kumakita no dati message and yan, please do like and share our video tapno umado tayo pa apong agbuy-buya. So kada kiti nag-comment nga madi ka ma-play. Po nagbayag mga mga atan. 5 comments, we have 5 comments. Very fresh. Yan, so far adan iti 25 nga agbuy-buya ket hangko nga mai-update. Madi na kaya dati cellphone ko lumakay sa amutan. Barbaring. Mayatin. Yan. Okay, so Sweet Sir watching from Central Hong Kong ni Sweet Zen GJ Zen Eric Zen Andres and also Tolino Sinong Riyadh Saudi mo pagbubuyaan na to Sabina is Santos mabali nag-request ti kanta apo naglagay pa awan nagkurangak. Okay, we'll be doing that. And tayo man gaputa aten ka kuya madikpet because I love you. May mga kanisyon apo. And Eden Manuel just arrived from CSC Fun Run to Gigaro Cagayan. Hello Karuba ko na naman. And Juve Pastor and ni JM is watching together with ating Ella Banadero. Ayan. Kita man ti kansyon nagtata, kabayatan ti panag-ure ko dito ka partner ko nga di ka mo no apet na nagbayag ginapanan na lugar. Ayan, isend yun lata po dagitay messages yun dita. So to ading Violi Bondok Ablan pagritman dagiti friend ko dito'y Malaysia ni Queenie ang kaanakan ni Jana kan Bakat Chantal maulawak Mildred kano mga idol. Oh, damdaman tulusang po ni John Marquez sa making kansyon di jay. And watching from Jubail, ano naman Jubail? Hello idol ko na ni Vanji Domingo and ni ading Kitty
Perdicala Antalan is watching together with Joyce. Noble, hello karuba. Happy Sunday po. Kuna na, Merry Christmas kuna na ni Vanji Domingo. Ay, talaga nga Merry Christmas, ading. And sapay lo kumatan na ragsaklat apo dagiti. Manalon oray no nalaka iti presyo iti irik ito 5 pesos lang inan. Pa-shout out nga kuya, madam nga agbubuya kanyam to Jericho Galyestre. And ni ading Eka is watching. Pa-shout out uncle ko na ni Makmak Lagundi. Yeah, okay, balong. Ate ka nung maulawak Mildred, request da. Isuti mo nung nga nakita, titing request da. Mabalihinan. Yan, umatatuto ang bibuyan. So we have 38 viewers. So please share our videos. Ang araw, dito request yung maulawak Mildred. Kantay kapintasan, tan naglabasit day tarupam. Kiday mo, anaahitan, sinukat ang pinaugadam. Buog mo anak ulayan, pintas nga aglaplap usanan. Di dakas nahan nga nilakay mo, diin ka isagsagan naan. Saan nagladan magibibiyang, no iso ti pagragsakang. Uray pa'y amin ken kakit na yunam, sang ulikod pa ekstensyonam. Angin kumay sarding mo kuman, talakay mo alipliputam. Taisutin ang aklon kanyam, idi bardang isip kapailang. Ay maulawak sawen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tigtignay mo analimet, Mildred. Naklutay ka den ng mga sawating ka, ipatpateg. Adalagarot ken kandi ka payla amarmarnek. And to adding Herminio, good afternoon, Herminio Beltran. Somebody's calling. Ahoy, bawal ako tumawag. Ito'y sa pagla-live na yun. Ay maulawak sawen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tigtignay mo analimet, Mildred. Kunak nutay ka den ng mga sawating ka, ipatpateg. At talagarot ken kandi ka payla amarmarnek. Si kantay kabak nangan tila adat pagpalpala ilangan. 24 oras ka nga online, puro selfie kargana ta timeline. Kasano nga tamet tay pamilyam, limpay pulos ama pagserbian. Kasta lang aruden iti ubram, balang kantis kanto pailang. Manang koda pay oras mo, at anangin day tabyak mo. Maan anuno nang isip kudil mo, when no narasay takit kiday mo. Tinapateg may satlakay mo, tay nangaklong ken kat si bubuo. Papu dawem day tapuso, day tatpintas anapudno. Papu dawem day tapuso, day tatpintas anapudno. Si Ano God, Surgeon and JM, thank you and God bless ko na na. So, kantaan doon ba ito? And Mano John Paki, bati man yung mga kasama ko dito sa bahay namin sa Ampalatungan, Medina at Simeon family from Karen, Clarin, nabayagdan nga fans Kuya June. Okay, ket hamong ipaybayag pahay. So, mabalinto yung agmit, agkapit together, apo, marama na mima, no, dati broad coffee dito, in 3-in-1 or yan nga klase. Yeah, di banda. Ijay, Hello, Tonti kasi kabaw. yeah, she's listening, watching now. Okay, good Wow. afternoon. And Kabsatron Sibagan, greetings from Amsterdam. I hope all is well. Pakikablaoman kini brother Ray Zipagan on his 70th birthday in Long Island, New York. From Marivic and Ron, Grace and Mark. So, happy birthday, Ray. Manong, I should say. Apo, Diyos ko birbir nga sa imatan. And once again, good afternoon to Manang Florencita Bermudez Alonso in Hawaii. And Freddy Aquino Dumalig is watching together with
principal kumare Inocencia Cabote Marcel. Gagre ko si Siwit. Tatay pa dito nga si Siwit na kansyon mi abol yung first part. Wala ba di makin balay nag-request? Sino? Di makin balay dito eh. Nada. Kaya ka online daw na nagbibueda na aja man si Siwit pungek kana naman. Ape ba ayan nga tatata. Ang pagbigyan baka pagtalawan dito dito. Pwede ito. Okay, once again thank you so much sa Clifford James Pastor International Airport and Manufacturing Corporation for letting us use your bedroom. They took And up your bedroom. internet. Yes. Connection. Okay, atay aping ita si Siwit ano tikay ano dito si Siwit dito nga ubing. Kamo baka ni Pongek nga basit. Okay. So as paglaukan ta na si Siwit kan. Team song to siguro ni Bambama to eh. Okay nga ron. Ana. Awan signal apo ta na ada technical problem di IFM iso nga Facebook live lang. And keep sharing our videos, folks. Awat tundinukmaat unka ay ayaman intaruk taang maat sisiwit una ata nukat nukamanyo tok kayan na imayo isunga amaan nyo sa tuon sisiwit ko sisiwit ko sisiwit ko nulumawa borboron ko sumurag nuog kumanyo tasakon dinampaamon. Mayora is watching. Ayan, mabalik ka tumat agyas ito ay aming kapsat and i-promote mo dahil connecting the lines po. Kaya kung mabasa dahil po nga surat mo nga balibrom. Who's that Mayora? Mayora, the only author I have known iti Facebook. Adun pa rin author pero hanggang pamuisuda. Dati kat makikita isuda ka na. Her activities, her launching at SM and other basta, amin. Manufacturing Corporation nga kuna na ni Clifford James Pastor. International Airport ba yan? And Manufacturing Corporation. And congratulations. Tamasikog ni Maureen. Imoy ko binisita, igaw di sukot na. Nang itlog si duwa, maam-amaan siya. Nubi uniyo maam-amo, mampakada kayo. Rizal Kalinga. Tamno maagaman nyo, sa tuon sisiwit ko kape. Sisiwit ko, nulumbawa at borboron ko. Sumurag noog kumanyo, tasakon dinampaamo. Sisiwit ko, nulumawa borboron ko. Sumurag noog
ang paa mo. Kape. Okay, when ating mayor, actually talagang manipod i-conceptualize mo ti launching na data libro mga Connecting the Lines kan ag-guest ka kati radio station si Quirino and ita kawayan. I'm hoping may isang aldaw kat pumatik ka sa station may konak ngam dandanimot siguro nga mapan iti ginagpaisuanan nata naamuha mo ditay nga kaya mi nga ag-guest ka kada kami. So, Antuno Sunday, mabalin na kami nga bisitain sa IFM, ijay 4th floor iti OMA Building, OMA Building, ijay Rizal Street, Kawayan Siri. Ayan, kaya't naging inana ni John Mark, iti ka mo ninyo, tinakabandugan na. Nagatulan, ti karabukog. And Mary Jane, DC Kamante is watching, together with Gary Agustin Macadamia. Ni Gary. Watching from Abu Dhabi, UAE. Pa-request man dyan, Pool Oy, ti angin, nagyaman na. God bless. And akin ka na lang says, watching from Singapore. And Raquel. Hello po kuya. Raquel from Hong Kong. And ni Georgia de la Cruz nga po na ng awan ti signal. Awan nga talaga. So nga dito kami nga aga. Face Club. And to adding Dr. Karen Emily Mamuri. Ayan, for your eye needs, optical needs. Apang kayo kinapo kini ading Emily. And Jericho, Galias lang nagkapsot, met sound ng kuya ko na apa yung nga kimapsot. O yan, siguro medyo napik sa pasitin. Naggatal nga tagati karabog ko. And to Vanji, labos sa Orpia. Pa-shoutout man kuya, dagijay amin yung agnitingig dito'y Quirino Province. Nang naroon iti Orpia family dito'y San Marcos, Agiaman. And to ating Sonia Castillo of Santiago of Italy. Happy first day of September, Kuya June. And Balong JM, Pastor Ken, katakay amin. Nagagayim ti FDD, God bless. Okay? This time, let me give you a newly arranged song ako. At nagareglo aman, iti kalmanen. Nagmeti, agareglo amin. Talagang lumalpas mo DJ, may sanga sonata of doing the instrument, the right instruments. Kat dakil nga banag, lumalpas ko DJ. So nga, dire-diretso na taapo iti panagareglo. Kaya dito yung Tagalog. Mangmangag ko kadag itinaganag ko, iti idubingag pa'y. Kangkantain dahi di nanay ko. So, wherever you are, nanay, may sakadagiti sunata dito yung nangag ko kanya. Basta't isipin mo na tanging ikaw lamang ang tunay kong mahal ng higit sa buhay. Sa pagmamahal ko'y huwag mag-alinlangan, pagkat mahal kita magpakailan pa man. Kahit saan ka man naroon aking mahal, alaala kita iyong paniwalaan. Kaya't huwag mangambang lilimot sa sumpaan, basta't isipin mong ikaw lang ang mahal. At kung kapiling ka, puso'y anong sigla, lipos ng ligaya ang siyang nadarama. Manalig ka sinta na hanggang may hininga, huwag kang mag-alaala, basta mahal kita.
Saan ka man naroon aking mahal, alaala kita iyong paniwalaan. Kaya't huwag mangambang lilimot sa sumpaan, basta't isipin mong ikaw lang ang mahal. At kung kapiling ka, puso'y anong sigla, lipos ng ligaya ang siyang nadarama. Manalig ka sinta, na hanggang may hininga, huwag kang mag-alaala, basta't mahal kita. Huwag kang mag-alaala, katil ka talaga, basta't mahal kita. Ilipas ko ang ilipas, the show must go on. Anak ko na naditan balong, lagi tayo greetings ta. Juan, kamusta kabagis? Wow, galing nyo. God bless from Kina Claudio. Ayan, good afternoon. Kenka ni Manang Rowena dahil ticket niya. Ka Rowena Escobar Claudio. Ayan, pa-shout out man manong ti amin nga tagailagan. Isabella, thanks watching from Dubai from Genevieve Resurrection. Pakabalaman ko yan, dagita Simon family, dita Bagong Tanza, Aurora Isabela, kaskada insan ko Hubita Simon Labog, ni manong ko Felipe Simon, ni ating ko Lily Simon, kaita Keniti. So amin, awan labas na miss you all from Saudi Arabia, from Sugar Simon. Kuya Paragos Mantay, Uncle Borting, and nakman i-dedicate kentatang ko nga Rodrigo Mamanglag, ti Ewa Beach, Hawaii for his 78th birthday, from Rayera Bumanglag. I love you for they can do from Maria Fesuyom. Wow, we love you too, Kapsat. Yan, Mildred Soriano is watching. Auntie Maria Peters, Nay, kailangan ng kape, JM. Kuha na Auntie Maria Peters. Kuha na tayo madama papudo. Danom, di Jerwar. I want to dispenser that to yung takuyang mo. No, maulit pa ulit nga. Ito yung nga ang programa. Masapol tayo di gumatangan ti water dispenser. Hello to at Joy de la Cruz Soriano, Pet Malong Lodi, Tess Iglesias, Minda Noto Tigno, Ford Pastor Galiong, Ma'am Ching Elida Simenero, Myla Laranang, Dagijay Bibuya, Dudapay. Wow! Ngarod, I request na ni Apo Principal Mrs. Batara. Ma'am Devora. Yes. Devora. Dati kaya nakanasunod. Hello to Ante Josie Burgunya. Ti Hong Kong. Yeah. Ano gutak atan ayat ko ken ka. Ano gutak kastak met ken ka. Amo tamet day tikit bitut tagpada tang anak kasiglot naging nayakta siya anugot. Anugutek inayat kakit naglabsinga. When biyak ko kastamet tigot kutub ko nukasatat agin nuray ingasitat mawaya-wayaan ay biyangtat agin nuray Ay ayaten ka Michelle Umela ayan kay kayat ka mabuting akmet ken ka nukasatat agin nuray ingasitat mawaya-wayaan ay biyangtat agin nuray
ginure kailat ng rutan. One. Ito na bigat. Na, Ay, ayaten ka. kita kayo ng bigat. What Kasta akmat ka. Yan mapasama ng bigat. Awan na. Kayat ka. Abay. Padatat marigrig na. Sige. Nugasat ka. Aginuray. Ingasitat. Mawayawayaan. Ay, biyangtat. Aginuray. Okay. Sakit ko, teko. Milk tea. Kilibre ka mananggal.